Opposite. Opposite होइन, opposite. Meaning appropriate. उपयुक्त. She chose an opposite example to illustrate her point. उनले आफ्नो कुरा बुझाउनको लागि उपयुक्त उदाहरण दिइन्. The teacher gave an opposite example. शिक्षकले उपयुक्त उदाहरण दिनुभयो. His story was opposite to the lesson. उसको कथा पाठसँग सही सान्दर्भिक थियो. Antipathy. A strong feeling of dislike. His antipathy to smoking is clear. धूम्रपान प्रति उसको अरुचि स्पष्ट छ. Antipathy can create conflicts. अरुचिले झगडा उत्पन्न गर्छ. She expressed antipathy politely. उनले अरुचि शिष्टतापूर्वक व्यक्त गरिन्. Appraise. Appraise. मूल्याङ्कन गर्नु. Appraiseलाई assess पनि भनिन्छ. He went to the bank to appraise the property. ऊ सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्न बैंक गए. We need to appraise the situation carefully. हामीले परिस्थितिलाई ध्यानपूर्वक मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ. Accrue. Accrue. To accumulate. Accumulate. जम्मा गर्नु, सञ्चय गर्नु. Interest will accrue on your bank account. तपाईको बैंक खातामा ब्याज जम्मा हुनेछ. Points will accrue when you shop online. अनलाइन किनमेल गर्दा पोइन्टहरू जम्मा हुन्छन्. Assume. To think something as true without proof. अनुमान गर्नु. I assumed you were at home. मैले सोचे कि तिमी घरमा छौ. Don't assume things without knowing the truth. सत्य नजानिकन कुरा नमान. Crave. To have a strong desire. धेरै अत्यन्तै चाहनु, धेरै मन लाग्नु. I crave chocolate every night. मलाई हरेक रात चकलेटको धेरै इच्छा हुन्छ. She is craving spicy food. उनलाई पिरो खानेकुरा मन परिरहेको छ. एकदमै मन पर्नु. Defrost. To remove ice. नेपालीमा बरफ पगाल्नु, आइस पगाल्नु. Please defrost the chicken before cooking. कृपया पकाउनु अघि चिकन पगाल्नुहोस्. I forgot to defrost the meat last night. मैले हिजो राति मासु पगाल्न बिर्सेँ. Affluence. The state of having a lot of wealth. समृद्धि, धनाढ्य. Affluence doesn't always bring happiness. धनाढ्य हुनाले सधैँ खुसी पाउँदैन. The city is known for its affluence and luxury.
यो सहर समृद्धि र विलासिताको लागि परिचित छ। They enjoy a life of comfort and affluence. उनीहरू सुविधा र समृद्धिको जीवन रमाउँछन्।